Well, welcome to Pirates Fans TV. We just beat the Milford 2-0. Goals by Osona Police and Sepang Moremi. I'm with the beekeeper. So what peg are you going to cook them and Gaviami? All right. I'm right mfethu hayi kule season but this season baba sigeza ngesobho sesula ngenyama ithulphika yethu ayisila ugodo ithambo kule season baba kuzonuka isidwishi senkukhu yawazi amasimba enkukhu la wamnyama ngathi isititiyela hayi ngiyakutshela baba kunjena ezweni mfethu kunjena ezweni ngiyazi lelizwe leli selijwayela uAI akusiyi AI le yenzeka la akusiyi AI baba sonile 3.2 goals ukuzwa kahle kunjena nje ezweni kumnandi ezweni baba kumnandi ezweni futhi kusazoba mnandi ezweni ngiyacela amathela abe busy because kusazoba busy ogqoka usize 32 yogqoka u40 ogqoka u40 ayofana bamenzele unkaxankaxa mfethu or bemenzele umiphinifa ngoba sizonona baba sonona soglowa yeah Pirates le we understand and into engishoyo uyeza umlungu ya azizininzi into kumele sizenze manje fanele kulungiswe nje indaba yama passport nama visa yonke lento umlungu kumele afike uzwile la ngaphansi abathi kunjalo nje ezweni kunjalo ezweni eni asikho safe singamabhakaniya sizondela nje ukuthi sino halad ezweni akekho sino halad ezweni mabhakaniya yami niqaphele nivula amehlo nibe extra careful wena onemoto even ungena egarage ungaveli usheshe nje uthi hayi ufuna upetrol we1000 hayi qala ubuze petrol attendant uthi favor uyabuza egarage ufavor ndoda makathi ufavor ulamlami umqhelise ngoba uzofaka uparafine emotweni bayingozi laba bayingozi yeah khuluma nami kabuthini esizweni wena Ingabi we saw Tito going down mfethu and obviously we lost Rayleigh in that position. Ucanga ukuthi coach uzoyisolve kanjani because now it's a problem now Nkabia. ukuthi Tito limele Utito limele and remember we used to play Rayleigh. Yeah. Makaphuma uTito usifake lo mntwana le ntwana le uMasilela. What do you think of him general? No into engayisho ngabe yami Pirates is a big team mfethu ziphekwa ngomhluzi wenye baba ungathuki ungatata zethu sinabadlali abaningi nanamuhla besisathe testa something mawungachecka kahle ayikho into enzima ningakhathazeki noma uTito anganqamuka kunyawo ka20 sofaka omunye ezukeni simfethu ubonile ukuthi angazi noma ngibona kabe yini ubonile ukuthi umfukenge ukhona ubuyile uMadume umbonile umfukenge kuna lo yamfana bambiza ubani lona nakho kufishane khona 49 Khositsile basazowa abantu lapha lo yamfana uvunywa yimi ngebhigepha nyamvuma umfana futhi nimtshele one number kamfonela andlule lapha ke mathatha ibhodla lehani umfana mela marinetwe ngehani umlando umfana ezweni emfowethu isizini yethu singamabhakaniya la and ukukhuluma kwethu nokukhuluma kolamlami nama sunflower kufana ithini nginichazela thina iliga siyifuni number 1 M108 asiyifuni ikhalinga asiyifuni uyifuna kanjani into engakuwe that's a question asiyifuni iligi asiyifuni M108 asiyifuni ikhalinga lezi zinto already zingakithi sikudefenda kuphela nje into esiyifuna kakhulu baba esifuna njengomsebenzi sifuna ikhefu sifuna istar and into engiyithanda ngestar ngike ngasetha ngikhulumisa nalomfazi omlungu weGPS ukuthi